Irwaro rya Ruharo Mission Hospital ryamusinjigwe kanisa nirgirango ryatunga icyuma cya X-ray okutwariza hamwe abanya-Uganda tabakongera kubonabona ko kukiri hati. Icyuma cya X-ray twenke irwariro rya Ruharo kirije kutuyamba okugira ngo tubase kwisya abana abino bulema aha mibiri yabo na munonga abo abino bulema obw'amagufa aha kuba buri kwezi turatunga abana barahika nko muri 30 50 abine obulema bw'amaguru kandi umwe ushanga ubuhereza ubwo kubatera ibishani by'amaguru nangwana n'amagufa ubuhereza obwe buri buce munonga omucyanga citu mwe turabashaba kugira ngo mwije mutwatireho tubase okugura combeki abana aba babase kutunga ubuhereza banguhigwe. Abashahona bacyango oyireho abo abakuba bagwira mu butando haro n'abana bari hansi ya hours abintu buremezo ubwati n'amagufa. Icomece mpoho nijya kutuyamba mu kureba amagufa g'abana for example abintu burema butukureba hashitongora ikite cha hours abakuzabura ibintu burema abantu abakufuna za accidents abarwira bompaho nkaba HIV aba TB abarikuzara akakonko abarwira bompaho mwe winzo winje twakushashura konka so ntwantu yanangu tube twine cyoma cyo kubareberera n'amagufa gabo ngati kwende cyoma kibikanje kuza kutuhereza byabo je ntwantu cyo kuteka mu kikukureta za sizine second okatani kumashabezo mu muto and secondly tokamanya nyeza garaka kikakuyamba akitoto tugo mu byo bwebemeze bitayituramo ibiteto tukatuma vyatu yamba nyonka ngwa nali muragongo bagikorera byoma byo kuragura kunamara nagwana nazamuraga iyo bina benisani ngwa niyo byankozireho abahati bari nubongera kuronda obusheje cyukureba ngo batunge cyoma cya X-ray nabwecho ntwenda kufamagara gabantu omakaganyu ombyaro na mwarimwa obundi mwijo mwira ronkeri mushange ebyuma birumu ebirkwetengesa byona birumu nabwecho ntubatera omuhanda omuranga mwije muhereze abwa TV West ndisenyomo Gideon aho muri Mbar.